ngibingelela ubuholi obuthathu bukaNkulunkulu. Ngibingelela umfundisi wami umzonke nobaba umama ithandwa sikaNkulunkulu. Yayiphathwa zami lezi abafundisi bami egameni likaJesu. Ngibingelela abafundisi bonke egameni likaJesu. Ngibingelela oma, ngibingelela intombi, ngibingelela osisi, ngibingelela obhuti, ngibingelela abantwana abancane sathi esinakhathi vumelana abantwana basakini ngoba umbuso kuwa. Uma umkhise ongaphambili okwathi ngeli uNkulunkulu wamenzela umusa ngoba khona isibongo bazalwane. Uyazi bazalwane, emangizothula ubufakazi ngibheka indlela uNkulunkulu lengithathe khona. Ngiyakhumbula ngeli ngilaka sihamba noma siyadamini ngo-85 kusuka impangalisayo kaSobofu siyona umlasa bazalwane. Qanise baba kodwa kuthiwa kuthule na noma sehla bazalwane noma kube khona omunye umuzi obethele ngibe sengibeka into engangiyithwele ngithule lesithelo uma beqhubeka ngendlela emasengihamba indlela abazalwane zuthu angisazi ngendlela ukuthi uma uthathe yiphi ngima ngendlela ngisazi ngiqhubeke ngendlela mina ngithatha indlela ebhekene la kanti uma uthathe shona kana wabazalwane uNkulunkulu mina ngathanda enzela umusa. uNkulunkulu umncane ukwazi uyihlule somsalo wakho ngoba ngangisemncane leso sikhathi ngathi amagithi phakathi nomlasa ngeswiti ihubi magithi masi ngithi nenda umlungu theme emevulela amanzi wangayivulela khona insipho wayivula imako emangabezovulela indaba kuze nina nayinkomo nihambe niyoshaya inkomo senu kodwa wavela wavula indaba. Ngathi ngiyabona ngithola ibhodo phela likamama. Ngathi ngiyabona amanzi agijima ngala sengiphakathi ngama bazalwane ngama into engayisho ngathi baba ngathi uzungakushiya ngathi amangisho njalo ngithi baba uzungakushiya ngawe seshayana uyayi bazalwane umlazo ngakubo usuka la uyashona le umlazo akudlala kodwa lapho wathi mengishaya la bese wakhona umoya wakufukula wakuthatha wakithaka ngaphambili ngilimale enhlizweni nami ngathi ngeke ngiyamfuna uNkulunkulu ngathi ngiyafika ngiyayibuza okoma indaba benobhuti bathi obhutayo asikwazi kubo wakho ukuthi uhlala kakhona abayibhingela uhlala kakhona ikhona uthathe manje muphi unyaka kanyama engigula ngawo uthathe manje ngithi semnyakeni nje mhlawumbe u-6 ejika njalo kakhulu abazalwane kakhulu ngakube ifakwa noshinabuke kakhulu abagcwele kwatholakala ukuthi akusakwazi ukukhuluma nabantu abanye iminyaka yasayisithupha ngingakwazi ukukhuluma nengane zami ngingakwazi ukukhuluma nobaba wazo ngiyinto ethi uma uyibakile kufuna ubuye ukhumbule ukuthi angimsuse ngizomlalisa ngomhlane bangabe ngimlalisa ngomhlane odokotela abahlulile inyanga ihlulekile bathi odokotela hayi wabizwa ifemele kuthiwa isihlulekile ayikho into esingayenzile kini sifika samhlinzwa kokuqala
Kwagasizakala sabuya kwesibili. Hambani manje ngiyomnika uthando. Sihlulekile. Ahamba basebane nekhaya. Safike sahlala ekhaya. Kalinda bathwele ngizolithatha uNkulunkulu khona. Ngizolithatha le ndoda evuke namhlanje ayivukele ubani. Ngizolitshela ngamanye abeshayona ukuthi ishayela ubani. Sebenzi yayo. Kwathi kunosibili. Kwakena indoda abathwele. Imangena le ndoda uNkosi. Futhi ayena umuntu kahle. Avela afika athi nje. Athi kuthi usihamba ngesonto. Hlala ulungisile. Angikwazi ukuyitshela ingane. Nengane futhi asibona. Nomnyana wami futhi akamboni ubana mina lento. Ahlala bagcwele isonto lonke. Hlala la ungene ngolosibili ngoNovember. Wabazalwa bangishisi kanje. Uyabona bangaphakamisa izandla ethi. Yebo basebenza. Amasakhe. Umlilo phuma la kuphuma. Umlilo injoloba ofika ushaya amakadana kupheka imgodi. Kwathi intanga ingena kuJesu. Kathi baba kusanandaba nenyama kusanandaba nako konke. Kodwa ngicela umphefumulo ngawuthinti. Wangakusela uNkulunkulu. Ngihlala ngothotho nje amazinyo kwasekwintiba. Sakaphela konke njengoba namanje kusenazi ishishi. Ongasikathi mengilima ngathi. Kwabazalwane kuthanda sonto. Hayi Jesu. Ngiyabuka. Ungakhulumi kabi komuntu ebekuthiwa akasakhulumi. Akavezwa. Kuphela ukuphendula ngokwazi. Ungakhulumi nje noma yini. Afike baphula. Kuthiwa kazinto kakhulu wakwenza njani. Wabakonga uJesu abantu. Ikhaya lami liseduze nomgwaqo. Ngisalala khona ngaSwenbofu. Omunye wethinto omunye athuma kanhlanhla mseko phuthumayo. Kwakunamakhumbi kumamatiku kumibona ingane kumyonke into. Ukhala ndoda khala mfana khala yonke into. Wathi ufuna ukwenza umsebenzi. Abantu bebuka. Ngoba uJesu menza umsebenzi afuna ukwenza enyameni. Futhi uNkulunkulu futhi uJesu menza umsebenzi uwenza umuntu ashayekile. Njalo bathwele. Sebephelele umndeni usuphelele. Wathi uma osala umkhize. Hayi ngane zami. Eka nimgeze ngamandla. Lo muntu akahlala ngagezi futhi amagezi uyahlambuluka. Ngoba ngiyabona isekindi. Kuzahambe ngezi. Bangithathe bangigeza. Bathi bangigeza ngathi ngenhliziyo. Engabe basangithinta. Manje angazi ukuthi ngizothini. Bangithatha bangibeka. Bangigeza odadewethu. Bathi bangigeza into dimile kanje. Yathi ngigezwa. Yathi Kathi bona. Yabona umnyama. Bese umnyama. Baze bafika. Yeswa kancane kuthiwa yewe. Wasithela ukuso. Kwakhala isikhathi sengisukuma. Sangihamba nayo. Ngathi Jesu. Ngathi baba isikhathi esinaka kukhonza. Ngathi uzungangishiya endleleni. Ngiyazi ukuthi akuwena longishisa kangaka. Endleleni ngicela ukukubona. Ngathi mangithatha indlela. Ngathi mangithi kwenu ngithi ngiyabuka.
ayisakho indoda sakhona izwi phela usathi nomuntu lithi lelizwi uyabona namhlanje kufika kugcineni namhlanje ufuna kubonakala ukuthi ukhona lakho ukhamzabani kuphalile namhlanje ngawo ngathi Yesu wathi hamba yayibasalwane ihlathi angihamba kulona uyabona ngithema ngifika kule ndawo ngangibona uFenisi wavuka enhliziyweni yami ngabuka indlela engangihamba kuyona indlela engakhali noshinyoni indlela engekho lutho amahlathi wodwa abakhwela angathi mangifika ngihamba endaweni basalwane engithi masengifika phansi la safanele ngifika esinze liphithisi athi ma yabona basalwane lapho uma uhamba awukalasi kalana ngapha uhamba straight ngendlela abakutshela ngayo ngathi mangifika wathi magama wathi la uma ubukani akhona ngithi mina yamangbuka la kunomlasi engathi umlasi abukengisile ngendlela khona ulalesi ngawo namatshe neyigodo kodwa amatshe amanzi awekho athi ya athi ukuzwe kuthiwa khona umfulo kuthiwa uwena ngithi ne athi bo athi phakala ngibheke ngibuka athi buka kala ngibuka athi lalela ke athi lalela athi uyabona ngala ngithi ne athi ngalana kuhlala ibhubesi athi ngala athi kuhlala ikhwathi kufanele uzowela kulo mfula ongawelo nganesikhathi uthi uyafaka unawo ibhubesi libamba lokho ikhwathi baphakela njengoba ngikhala emhlabeni nithi abantu bakini abafile anibaboni naku nebephelela khona bengakafiki nakufanele bekhona wathi hlula ngahlula bahamba eyibacela njani ihlathi ngahamba ngathi makhamba ngase ngayothi dudu athi mangiyothi dudu bacele ngahamba ethafeni intanga yazo ukuthi ligcinaphi limaphi liyaphi yinto nje yinto ngendlela yinto nje nqathile lapho kunomoya iy'gubo ziyaphephezela uma uhamba khomuntu ngihambe bangcwele ngihambe ema ngihamba liphinde izwi lithi ma ngime lithi akulalele ukuthi akukho nomswayo ngithi mangithi ngiyalalela ngithi mina ngiyezwa khona abaculayo kodwa manje baphansi baba inkosi ongenzela umusa ukuthi bakhuphukele ngaphezulu mhlawumbe ngabezwa athi hamba ngihambe amangaba bazolwana awuthi khambani ngihambe indawande ngohlobo olumangalisa aphinda athi lima ngime athi uyabezwa manje ngithi baba ngiyabezwa athi leli igama abaculayo kungenzeka yini okube mhlawumbe uyalazi ngathi Nkosi ngathi uyalazi wathi uyalazi ngathi ukushola nje umhlabelelo wodwa ushibacele umhlabeleli ababe ucula uthi anikhe igama alihla kunaleli libongwa abantu libongwa iklosi kade mangicula lapha ethafeni baphakamisa izandla wathi Jesu athi kisa
wakho wathi ngikusindisile, wathi bekuphelile. Ngisakutshela abaqhele ukuthi ukhona uJesu. La ngathi makuthi kwebo, kithi kwebo ngiphelile, ngithelwa ngamanzi, sengibosiwe. Ukhise sembizile ugama azokwenza umsebenzi, sebeyaqoqa abantu, ikhandlela seliyakhanya. Ungaqhubeka basalwane kade amakithi kwebo ngikwebukela kumfundisi ngangiyiroma ngaleso sikhathi. Hayi mina wami umfundisi kathekho kakuyena into engayikhuluma 6 years iminyaka ngingakhuluma, kodwa ngathi ngakhuluma khona ngathi mina habe kade ngaba nendoda emnyama sakwabo uvuma nje. Wathi hayi mama, wathi umfundisi, wathi umfundisi babazalwane ngezwa into engaphansi kwenyawo. Kwakhona into egijima emgogodlweni yazi yophuma ekhanda, kwaphuma imsipha, kwaphuma yonke into kaphiza okukhama. Kanti ngiyasukuma kwavuka udadewethu wathi hayi Ntakamana, ngoba ukwazi ukuhamba futhi ukwazi ukukhuluma. Ngathi Ntakamana, ngathi ngiyele ngathi uJesu usindisile. Ngavuka bazalwane, ongakube engaphinde lokho. Umbona abathwele angilidli iphilisi, alikho iphilisi engidla, iphilisi engidlayo ngifuthesi. Ngithayisa lophini la kwakho ngithansela lingivuka la, lingivuka ngigijima kuyoshaya indlela. Ngathi lalela wethansela, ngathi egama likaJesu ngathi awuthi ngesikhathi ngizothi wabathwele asikhohlwe izinto ezinesisi engasibambelele kuJesu, elangasida kuJesu. Angaze kuphila kathi wabazalwane, mina ungibona ngiyatshala ezamini ingane ngisonta ngokutshala uyise wazi uyasebenza. Okukhulu kunako konke kwanisathu ukuthize emsebenzini, wathola imali zakhe sahlala phansi nomntakawa. Wathi bakanhlanhla, wathi emalini yami, wathi ngiyokwenza umcimbi omkhulu kunawo wonke, wathi ngiyobonga inkosi kuJesu. Esawenza wabathwele sithaswenzile, yangena kathatha ekhaya umlungu wakhe, wathi mkhize phinde emsebenzini. Khuluma nje wabazalwane, usepeshanini, ukhona impesheni, uyatohoza. Abazalwane muhle uJesu, lena sikubambe sikahlehleli kuyena. Amen.